Egun ondan hori, Bildu sortu zanetik, 10 urte pasadira ja. Eta oraindik asko gogoratzen gara arenalienan areatzan gau hartan zelan egon ginen, urduritasunez beteta, emozioz beteta bebai. Eta handikona urte asko pasatu dira, 10 urte pasatu dira, eta gutariko bakoitzak, Euskal Herria Bildu osatzen dugun pertsona danok, bakoitzak bere papeletik kriston ekarpena egin dutzagu eta horri esker gauzen lekuen. Kongresu baten atarian gauz momentu honetan, etorkizuneko asmuek marrazten, diseinatzen, baina ni geurrenaz etorri zuekaz hori konpartitzera, horretarako momentuek badaukaguz eta. Gaur zuekaz konpartitzera etorri naz, azken 10 urte honetan, zer ikusi dugun, zer ikasi dugun gure artean, eta niretzako importantiena dana, ze balore usaindu eta bizi izan dugu zen gure artean. Nik pentsan dut hori dela, nik politikagintzan daruten esperientzio honetan, daruten gauzerik eta politzena eta gauzerik eta barrotasunez esan aldoten gauzen abarmenena. Alde batetik, ezberdinen arteko batuketa bat moduen sortu ginen, eta ikusi dugu posible dela. Ikusi dugu horrek berorrek, batuketa horrek, ezberdinen arteko batuketa horrek, erungaitzula Euskal Herria Bilduk gero eta babes gehiago izatera. Eta ezberdintzen gaitzunak baino, batzen gaituenaren gainean jarri dugu fokoa, eta ikusi dugu hor dauela hainbestelan oraindik egiteko alkarrekin. Nork pentsatuko zauen Madrilen daukagun taldie eukiko gendula, edo nork pentsatuko zauen Galdakaon gobernatzen egongo ginela. Lankidetza balore moduen daukagu. Arrotasunez dinot ganera, Bermion, alkate nintzen garaiaretan, ezer lortu badugu da talde sendo bat, ezberdinen arteko talde sendo bat. Eta talde horrek emon dauzen emaitzak, esan dienak, bai, batzutan guretzako urrun aure heltzea baino, importanti hau da, alkarrega zeltzie eta inor atzien ezitzitzie. Bestetik, ni bentzaten dut, importantia dela bebai, argi dakule gu eskarala etorri politikagintzara eroso egotera. Etorri gara gauzak eraldatzera, realidadeak eraldatzera, gauzak hobetzera. Eta horretarako ausardia behar da. Eta ausardia erakutsi dugu momentu askotan, bai legebiltzarrien estatus politiko barri bat maiganien jarri dugunean, eta baitzebe herri askotan, adibidez, aldaketa klimatikueri aurre hitzeko jarri dugu zen proiektu berritzaile guztizetan, ez? Ibentsan dut, ausardia puntu hori ez jakule falta egon garan leku guztizetan. Eta azkenik lehentasunek, argi daukagu zela zeintzu diren gure lehentasunek. Momentu txarrenetan, ez behar gogorrenak eukidogu zenien, dirusarrerak itzien eukidogu nien be, jakin dugu lehentasunek zeintzuk dien eta horrek egiten gaitu berezi. Pandemia honek be, argi erakutsi dozku, lehentasunek argi dauzeneko, bakoitzak ze norabidetan lan egiten dauen. Eta erakutsi dozku danoi, herritar danoi, garrantzitsu edala oinarrizko zerbitzu publikoek eta senduek eukitzie. En Euskal Herria Bildu tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, la gente y la sociedad vasca. Y ahora quienes durante los últimos años han destruido servicios públicos, nos dicen, sin avergonzarse, que gobiernan con el corazón. Eso no es gobernar con el corazón y eso la gente lo sabe. La gente sabe quién gobierna con el corazón y quién gobierna con empatía. Hori izan dalako guretzako importantie. Gobernatzie tokatiakun lekuetan, gure gobernantza eredua ezberdina izan da. Bihotzarekin gobernatu dugu, empatearekin gobernatu dugu, entzuten dakigu eta jentearekin komunikatzen dakigu eta hori ikusi da. Eta gure estil horrek, gure egiteko modu horrek emondozku zen emaitzak. Ze argi dago emaitzarik onenak non lortzen dugu zen, emaitzarik onenak lortzen duguz herrietan. Emaitzarik onenak daukaguz herritarrengandik hurbilen dauzen erakundietan. Eta hori da, transmititzen dugu zen balore guzti honek positibotzat, aintzat hartzen dielako eta lortzen dugu zen emaitzak. Azken aldizen, dakizuen moduen Madriletik nabil, eta Madrilen beste gauza batzuta sohartu naz. Alde batetik,
Zoritzarrez, Madrilek pentsa baino gehiago eragiten digula. Kostaldie, aeroportuek, trenak, portuek, bentzinuek, lan esparrue, arrantza, nekazaritza, alimentazio kontuek, energia kontuek, migrazio kontuek, edo eutanazia legien moduen, beste hainbeste gai sozialbe ikutzen ari gara. Eta pandemia sasoi honetan, ikusi dugu bai, autogobernu mutiladue eukidogunien zenbat agintzen dauen oraindino Madrilek. Beraz, Madrilen gauza asko erabakitzen die, pentsa baino gehiago, eta han egon behar dugu, eta gainera Euskal Herria Bildurentzat eskaparate bata. Bestalde, eragiteko aukera daukagu momentu honetan Madrilen partidu importantie jokatzen ari gara, eta Euskal Herriko eragile gero eta gehiagoen ordezkaritza lana egiten ari gara. Batzuk urduri jartzen dira lan honekin, egiten dugun lan honekin, baina uste dut lantzukuna egiten ari garala zentzu horretan. Euskal Herria Bildu solaskide politiko garrantzitsu bat bilakatu da Madrilen, eta gero eta eremu gehiagotara iristen ari gara. Eta seguru nau, bide honetatik ekinez gero, Euskal Herriko lehenengo indarra izatera lortuko dugula. Gero eta gehiago garalako. Gero eta gehiago gara indar politiko garrantzitsuenetariko bat, Euskal Herrian dauena, Euskal Herria Bilduk, gero eta jende gehiagotara heltzen gara. Eta lan egiten dugu bai erakundietan eta baita be herrigintzan. Eta atiek zabaltzen dotzagu, zabalik daukagu atiek, edozein pertsona prest dauena gure balorietan lan egiteko eta Euskal Herri feminista, ekologista, solidario eta burujabe bat lortzeko. Beraz, atiek zabalik jarraitzen dugu, lanean jarraitzen dugu, animo, galdakao, galdakotarrak eta inguruko herrietako guztizek hona etorri zaienok, eta eutsi goiari. Eskerrik asko. Egun ondan hoi. Gobernura heldu gintzezanean, jenteak argi zauzkun, helburua, galdaka hobetzea zala. Eta horretarako, idurrek esan dauen moduen, lehenengo eta behin, ados jarri baritzan ginen. Ados ezberdinen artean. Etxe barruan egiten dugun moduen, ezberdinak gabizor, gobernatzen. Baina helburu bakarragaz eta ardatz bakarragaz, galdakostarren ongizatea hobetzea. Porque la gente, cuando nos da la capacidad de gobernar, nos la da con un objetivo claro: mejorar su día a día, mejorar su bienestar, su calidad de vida, sí, pero también nos pide que consigamos amplios consensos con los cuales poder llevar a cabo todos esos proyectos. Barriro dinot, ez bakarrik etxe barruan, baizik eta EH Bildu kapasa da, etxetik kanpo be, beste batzukaz, ados jartzeko. Eta gure gobernantza eredu horrek, herritarrak erdigunean jartzen dauz. Entzun, iritziak jaso, eta herriarentzat eta herriarekin politikain. Parte hartzea gure muinetako bada, gure ardatzetako bat. Eta hala ikusten ari dira galdakostarrak, gobernura heldu ginenetik. Aurrekontuetan adibidez, euren hitza isladatuta dago. Euren iritziak entzun eta aurrekontuetan barneratzen duguz. Inolako lotza barik, aldrebez, arrotasunez. Orain arteko kultura hori irauliz 2019tik aurrera. Y la gente también está confirmando que para EH Bildu la gestión del dinero público es una cosa muy seria. Y 3 pequeños ejemplos. Cuando llegamos al gobierno en 2019, en ese ayuntamiento había cobros sin ejecutar desde 2015 y tuvimos que ponernos a trabajar para que no prescribieran y recuperar así 600.000 euros. Otro pequeño ejemplo. Todos los trámites para que el encauzamiento del Ibaizábal se llevara a cabo, es decir, todas las expropiaciones y trámites técnicos y jurídicos,
no estaban nada avanzados. Eta udal gobernu hau martxan jarri zan, heldu ginenetik hori errealitate bihurtzeko, eta gaur egun hori ari gara ikusten. Ibai Zabalen obrak, lanak, aurrera doaz. Eta hirugarrena, auzoetako mugikortasuna, la movilidad de los barrios, deudas históricas que hasta que nosotros llegamos eran simples palabras. Eta gu heldu ginenetik orain errealitate bihurtzen ari dira eta jenteak hori eskertzen dozku. Kaletik, sareetan, gelditzen gaituenan, esaten dozku, zelan, behingoz, errealitate bihurtzen ari diren zor historiko guzti horiek. Eta hau da, dirua kudeatzea ari garenean. De esto hablamos cuando hablamos sobre la gestión del dinero público. Vuelvo a decir que para EH Bildu la gestión del dinero público es una cosa muy seria. Beste adibide txikitsu bet, gobernura heldu ginenean badakizu zenbat alokairu sozialeko etxe bizitza egoa zen Galdakaon? 0. Inguruko herrietan, behintzat, nahiz eta beste alderdi batzutakoak izan, zer bazegoen, Galdakaon 2019-rako 0 etxe bizitza sozial geneuzkan. Bidetik, etxe bizitza zinegotzearen bitartez, alokabiderekin hitzarmena sinatu dugu, eta jada alokairu basuko etxe bizitzen proiektua martxan jarri dugu. Eta hau da gure eredua. Hau da Bilbo handira esportatu nahi duguna. Hurbile, eraginkorra, eta kudeatzeko orduan lehentasunak argi dekozenak. Ongizatea eta gardentasuna ardatz, beti. Politika egiterakoan, beti gure ardatzak. Eta azkenik, eskerrak eman edo utziedaz, hona horbildu direzen zinegotzi, alkatei, badakigulako, garaiontan ez dala erreza izaten ari. Krisi hau kudeatzea suertatu zaigu, baina benetan dinotzuet, EH Bildulez, are indartzugu urtengo garela. Iparra argi, herritarren ongizate ardatz, eskerrik asko egiten ari zareten lan guztiagaitik eta komunitatearen alde egiten duzuenagaitik. Esan dudan moduen, asko ginen, gehiago gara eta askoz gehiago izango gara. Eta hori da Ego Uribe gaur egun. Nor pentsatuko luke idurrek esan duen moduen Galdakon egongo ginela, edo Ego Uribe berde argiz margoztuta dago zala. Beraz, beste barik, eskerrik asko danoi, eta aurrera. Egunon, guztioi. Dentro de unos pocos días, el 5 de mayo, se cumplirán 10 años. 10 años de la legalización de Bildu entonces, Euskal Herria Bildu ahora. 10 años desde el día en que arrancó una ola de ilusión y compromiso en todos los pueblos y rincones de Euskal Herria. Y hoy estamos aquí en Galdakao recordando la trayectoria de Bildu, la trayectoria de Euskal Herria Bildu, de la casa común de los soberanistas de izquierda de Euskal Herria. Pero no solo recordando lo que hemos hecho, sino repensando lo que queremos hacer, cogiendo impulso para afrontar nuevos retos que nos lleven a lo más alto. En este camino hemos tenido altibajos. Seguramente muchos recordaremos momentos dulces, como el del Arenal de hace 10 años, pero también, ¿por qué no decirlo?, hemos tenido algún momento no tan dulce. Pero a pesar de todo, ¿quién nos iba a decir que en 10 años alcanzaríamos la alcaldía en Galdakao, en Durango o en Arrigorriaga? Gutxik uste zuten 10 urte geroago Bilboko inguruko herri handien alkatetza lortuko genuela. Galdakao, Arrigorriaga edo Durango. Gero eta gehiago gara, eta gehiago izango gara. Cada vez es más la gente que confía en Euskal Herria Bildu y tenemos que conseguir que cada vez sea todavía más la gente que deposite su confianza y su esperanza en Euskal Herria Bildu. Lo hemos conseguido en Galdakao, en Arrigorriaga y en Durango. Son solo una muestra del crecimiento de la izquierda soberanista vasca en el conjunto de Euskal Herria. Y esto no es casualidad.
Durante estos 10 años hemos querido transmitir a la sociedad vasca una manera de hacer política diferente y de construir país. Una manera de hacer política, como decía Perico Solabarría, desde el barro, desde las luchas populares, desde todos los esfuerzos y anhelos de esta sociedad, de las gentes que componen esta sociedad, acompañando a la clase trabajadora de este país en cada conflicto, en cada lucha, en cada demanda histórica y en cada demanda justa para tener dignidad en sus vidas. Lo hemos hecho para mejorar nuestros barrios y ciudades, para que quienes más tengan empiecen a perder la posición de privilegio que siempre han tenido en beneficio de la mayoría de los y las trabajadoras de este país. Íñigo Hernando, Maite Ibarra, Irma Garrastachu y otros alcaldes y alcaldesas más son el claro ejemplo de los valores que representa la izquierda soberanista vasca. En definitiva, cada vez somos más las gentes de Euskal Herria que apostamos por Euskal Herria Bildu y por lo que representa. Esto es algo que nos enorgullece, pero también, por qué no decirlo, nos carga de responsabilidad, porque tenemos que mejorar cada día y porque tenemos que ser eficaces, porque Euskal Herria Bildu no es sino el instrumento de este pueblo, del pueblo de Euskal Herria, para mejorar sus condiciones de vida, para tener un futuro digno, para que este país siga existiendo pese a los intentos de muchos y muchas porque desaparezca en el tiempo de la historia. Gero eta gehiago gara, baina baita ere, gero eta erabakigarriagoak gara. Herritarrek gugan duten konfiantza ere goraka doa. EH Bilduk gobernatzeko helburua dauka, eta helburu hori 10 urte baino gertuago dago. Horregatik daude hain urduri asmo bakarra boterei eustea duten alderdiak. Nuestras aspiraciones de Estado y de Gobierno no caben en un Estado cada vez más centralista y en un Estado donde a la extrema derecha se le pone alfombra roja para que pise platós y esparza su teoría del odio y de la discriminación. Nosotros y nosotras creemos, y lo hemos dicho una y mil veces, que con la extrema derecha, que con el fascismo no hay espacio de negociación y no hay espacio de interlocución. Solo hay un espacio de combate, un espacio para que dejen en paz a nuestra gente y para que dejen en paz a nuestro pueblo. Pero precisamente por esa posición, todos los partidos, incluso los partidos vascos, que no tienen otro objetivo que perpetuarse en el poder, nos atacan. Y no dudan en utilizar la mentira y la difamación para ello. Hoy les quiero dar una noticia. Se pongan como se pongan, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir sumando luchas, sueños, aspiraciones y objetivos. Y no vamos a parar hasta conseguir todos nuestros objetivos, que son los mismos de la mayoría de este pueblo, de la mayoría de las gentes que trabajan y luchan por tener un futuro digno para ellos, para ellas y para sus hijos e hijas, que no son los objetivos de unos pocos para mantener y perpetuar su posición de privilegio. Ya lo hicimos aquí en Galdakao, en Durango o en Arrigorriaga, y lo haremos en muchos más lugares que todavía hoy a algunos les cuesta imaginarse. Eremu berrietara iristen ari gara. Sektore publiko eta sozial berriak batzen dira gure inguruan. Ezkerreko subiraniston etxea handitzen ari da. Gezurrak eta bestelakoak erabiliko dituzte EH Bilduren aurka, baina gorakadoan alderdi bakarra gara. Eta hazkunde hori herrietan daude milaka bilkiden lanaren ondorioa da. Eskerrik asko guztiei. Segi lanean askatasuna eta Euskal Errepublika lortu arte.